secure tu le ngai thla tu te thotran ni chibai le vekule tunruma chuanin nizan le tukin lama group page match day pani na an khel lam hi han en vele tel thange kan soin khan FIFA World Cup amu nom chho zela borok po atang le Spain lamin ne na olsam takin an changa chesol thu thei an ni thu te po kan soi towa che cholero an tum lo le Saudi Arabia lam hi silify ngotin an sapa an van nei tum chu ni phei se hei ai tam khung thei din huna an ding nge team pani te Mercedes-Benz Stadium Atlanta USA anin machona amuna hin mi pui sing ruk sang riat zani le somthum pakwa lain in khel hi enin city a full trucka ngai lut a hlo hle ane hein khele poimo hle a chak lo jok din mun hi a chiat tur thu te po kan lo soi towa Spain tan apoimo zia po kan soi to bok in khelan tana be se lok angein Spain team an khel thra a sili ngotin an chak Spain lam hi FIFA ranking a pathumna an ni me ka Saudi Arabia lami somrukna omve mek bokin anin thlau angreng hle chu in khela po kan mutareng ane in khel borok tang takai minute somna gol alut ngala veilama oria zaban bol thataka tlan lu puyen alaya alirin thatakin across yamalatan atok chia ani hian olsam takin apet luta Saudi defender tambati chon adang man teu hle maya aphak lo chia yamalatan hian atok chia thong minute somni pakhat na Spain in corner an pet leya ball kallai hi almost chung gola petin Laportan alo tok koi zau maya veilama tlan oria zabalatan tok chen free takin ani hian apet lut le sini fain ma an hroi ta der ane hun tampo aliam ma minute somni palina agol le ngala Pedro Poron dinglam atanga veilama ball over phei chu kukur hela chon lo tok koi zawin deni almost chun dinglama atau phei vel ya ball per phei hi oria zabal bokin gola olsam takin apet luta team setup apui hle first half a goal dang alubel zui talova second half minute somni pakona a goal le Pedro Poron veilam atang corner petin dinglama tangin kukorela chung goal apet phei zok maya Saudi Arabia goalkeeper Al Oyes chuanin lo dang koi zau ma se ball per hi tambati chun anlama atok lut pala ti pal liao ane tien Spain team hian har salutuk lawin ma an roi fal tanal maya Saudi Arabia tan ti thai om to lo ani ber mai minute som ko palina Pedro Poron boxa bolu puyen veilama alirin ball across phei ngala Ferran Torres on awesome takin free tak bokin apet luta gola pom ni zet ma se video assistant referee indikani nuwa offside wangin no sak ani ta thong ane hein khela hen record tharthleng awm nuala gol khak thung tu lemin yamal khan World Cup record asiama World Cup a gol khung masaber anram tan a gol khung masakber tinani so chumi record chu asiama tin gol khung thei no pan lama pariat na huanga a chho ta bok Spain bi ka hen gol khung thei no pan lama pani na ani ta boka gavi chau phak lo ane Spain nam hian Saudi Arabia la ka hen record thar thatak an nei zoi boka voili anin machon to achak vekin Saudi Arabia la ka go som pathum zet an khung ta ane tian an group atang hian Spain hian khel nia point linen ma an hruai ta Saudi Arabia la mi point khat nen among bera omek bokin an din mun a che ang reng hle atop zana ka Cabo Verde an machon do na result tha an nei apoimo hle don ane gol khung treu an mamo do na Spain lamero an tlang tluk tin kan soi thei thungang hein kheli amu noma soyang khanin Spain tran tu te tan phei chunin game poimo tak ania an au dur poha an demom lem love a chan chu Spain team hi chu champion tura rin kaiber ania European champion lai an ni bok Cabo Verde la ka draw result an han nei ngot khat chu aing mozong tak chon amaka min barakhai bok ani chuti rol chon in Spain team nge kan tiang kha an ni ya ahun taka ero an ron ra chuak le ta tho ani hein khela pohin an game atranga an tuma an ti tak bok
amai ro chu danglam na thlen tu chu lemin yamal bokha ania ache thalle Saudi Arabia tlar hnunglam achai boingun angreng khop maya hein khela hianin abul tran no turanga inima se ahliamte adam chho towa bulron tranin anram tan atangkai leya match masalama Cabo Verde laka khanin bul atran lova akhel hun chung re lote apo ahlo om le tunruma po midang lambik ani zia chu aron lan tir leya gola khung mai pialama hein khelain anok sak tluan zaka Saudi Arabia lamphei chon hreum anti hle tepo arinom abum pharngun lutuka ama an umna lama khanin midang point space anlo nei pha kha apoimo lai tak chu ani lemin yamal atang kan mu turang tak kan muleya tin Daniel Mote Mikel Orizabal tepo an thatok leya finisher tha ani zia tepo kan munge nge anin tluklang angreng khop maya soitak ang han player tha rol khom an ni boka an game amu nom hle chakphu an chaka next round an lut ngei tura ngai taila thange an group atang vek hian tukin lama in khel munam taka Uruguay le Cabo Verde ten game poi motak an khela ma seram pani te in ne tok le hian goal ni ve in pein an trina point khata annung oi angai ta inkhel ma hianin Uruguay chaktura ring antam leya FIFA ranking atanga chut phei chon anin thlau hle ma se Cabo Verde lam hi an konfi phia na Spain laka anti angyen champion turi em chon rin kai ni lo ma se point lo chu an tum leya an tum po ti lo tling le ta hian World Cup anin lan masak bera record an nei chelo hle team pani te Hard Rock Stadium Miami Florida USA anin khela mipui sing ruksangli zali somsari le pariat line amuna inkhel hi an ena amipui antamin an ngai lu hle he inkhel hian Uruguay hian first half 2-1 in ma an shroya second half airo goal khung loving Cabo Verde lamin goal khat an khung thunga point khata an trin angai ta ane Hard Rock Stadium a hian minute somni pakhat na Cabo Verde tan pina chon free kick apeta meter somthum pakhat zet ala train apet lut arojo le vinas se anin ring thola an tau man lova goalkeeper alowin ring man chi alo bok apoi ta hleya gola holam takin aluta sikhat faing Cabo Verde hian ma an hruaita ane he goal hi Cabo Verde tan apoi mo hleya World Cup an goal ma saberin record thar an siama pina hian theihngil ani to nga pina gol khung tui theihngil ani ngai to don lo ane minute somli palina Uruguay hian an sipur an suta corner atanga borong kalcho Lopez son lo to koizavin arozo chon chiang zatin gola atau luta Sporting Lisbon player poimo hi ramtan ache thalle hun tampo aliam ha minute somli pangana ma an hruaina goal an khung hala arozo ball pek thazet cho kana bio chon olsam takin goal apet luta 2-1 in ma an hruaya first half chu an chol zuita ane second half an tran chauting goal an chua Cabo Verde lamin ma an hruai vele minute somni pasarina heng goal aluta Uruguay an cheswal Oliveira ball pek thatok lo chu a back pass tinani chu goalkeeper hian aron phei ngala back pass mosleran phak atumna lama cheswal ta hian ball hi a phak talova Varela chon ball hi ron phak khalin goal ro ka apet luta tru ani zuita ani anfim khorlora antuar kan ti thayang hemi nu hian Uruguay hian hun tha anin siam le nuala ma se Spain laka lo che thato goalkeeper Vozin ha bok a che thaleya safe tum sari lai nei zui le ta hian anram hi point lutak a hlo chho pui le ta ani Vozin ha man of the match a thlan ani zui le ta bok che pui ve tak chu ani inkhela zo nu hen Cabo Verde lam hi anlom leya achan chu record thar an siam nual World Cup an goal ma saber an khunga Spain le Uruguay laka point lo chuak theita hian kumin World Cup be sei pha bakin an che tha record thar an siam chho mol mai ti hian an group atang hian Spain chong khel nia point linen ma an hruaya Uruguay in dotin point ni an nei meka Cabo Verde hin point ni nein pathumna anom ve mek boka among bera Saudi Arabia chumin point khat an nei ve to bok
an group hiang ngai nom zual hle do na Uruguay an che thatok lova atop zana Spain an ma chon don boka an tlak mai arinom ta hle an khel dan han en hi chuan point khata an him thei to don lova achan chu draw result nei ta se point hum an nei do na an hnoya in ma chon tur Cabo Verde le Saudi Arabia te chakjok anom chon an ron le pel thei do na chu wang chon an in ma chon tur hi apoimo hle don ane Cabo Verde le Saudi Arabia te in ma chon tur tak hi apoimo zual hle do na a chakjok zok hen next round an lu arinom ta ber mai Spain laka Uruguay an chakzo arinom lova point hum hlo chuang nge an mamo do na chuta chon an chaklo emo draw result an nei ani chuan Cabo Verde le Saudi Arabia te chakjok zok hi panina ni chunga next round nu tur an ni do na pathum na quota train point hum hi chon next round lu a har tura ngai ane chu wang chon Uruguay tan apoimo le hang kan soi om se ber chu panina omek Uruguay din mun a che ta ber ni hin alanga Spain laka point hum hlo chuang nge angai arinom ani lo chon World Cup atang hin kan mang tha angai don ta ane ole soita khang khan in khel mu nom chho zela voin lama po in khel thlir tur omle do nin zanin lama po amu nom chho tul don ani ya thlir to lamte ka channel lamin lo ngai chan sak zel ula thungai nom takte nen kanin mo chun zom le zel don nia